mangke apa malakuanira sang yang andro tiano gila pun tuh bakat gila pun Pak deh hilang ya Om Swastiastu. Wandah jika diasa punike ke daging bebawas ide sang cidera rada ring ide sang Prabu Kresna madulula nantuk cacingak ideni sani nyujur manis bengar tuasir narapati niku saning wetuang kawula sarsan raris kayon ide sang Prabu Kresna risa sampun ide mirengan sapa warak suara sajiwa pati daging bebawas ide sang Gandarwa Raja agran sahurangi nakeji sah jadi gelis pisan raris ide nyawis tur ngalidangin kayun ide nih sang sedang api sarano sang sani mumpung sayang kanti mangde poreside punika katulungin sang saya palaran kaya Ratu sampunang Ratu merasa sumandang saya jaga usaha yang titiang maka sesidan titiang sakarian
Surapati Saluir sukaryan ide sangyang sakarandana ide sangyang ini Itiang nunas ping banget majeng ringangan ratu nih durusang ratu mantuk ratu panembahan titiang palunguk ratu ngolon niaga Bangyang titiang ni mangkin jago muputang pidab-dabi pun ke naleng rapati dadi mulai Wadiasa punike ke daging bebawa side sang Prabu Kresna mewastu mantuk rari side sang Gandaru Raja prasama sakabala sagerhan pisan punika ide mantuk kairing punika antuk waduan itu lima kesapinya biati ada gadianir kunang nararia Arya Murti Tuan jika cerita yang ris pemantuk ide sang Gandaru Agung nyungiring mangkin carita yang ide sang Prabu Kesawa Sira sedang rikalan ide mumpung ngawen tenang punika parumana malap kenari tegapaning sumi ada kenang Jageng ngereh pawilangan dari sejroning pidab-dab jage muputang karyanir suara wara muputang sukaryan ide sang yang saker gitu sanganada sira damadanya sangu ngeri kalau punika ide sang Prabu raris metaken ring sang Udawa nakenang buat wiwe kenisane patut kegelarang oleh ide rini
kinangri sejeroning titin wiwe kene punika sane kagelarang oleh sang sane ngerajegang jagat ya. Kriana patih aparan tiakang ulahan uduh paman patih kudawa paman ken bin pidabda bana kingra kaiwang jagat paman puang amawa buana nanti wanita kenanglah teken paman apang paman persida mari tatasan Satron tekan aya warahan teriang di pelengan lakar ngebuk ieu meseh unduk entewani aturang paman tekening gelah hangusir ya sepalawi jaya apang presida nyen mikuli kang ya semako mewah punika kawijaya nah dia kena sahanan niagang jaga dia nah tujuannya nih sing jadolen apang presida nyen ngelimbakang ke jagat di tani diguminin teu makejang ya donya kana kata kena ento pesan sane saratang gelah tekeneng paman wani aturang paman tekeneng gelah paman nah. Janaka temajo dia saya debia mung ide ni dia situ dah hating luwih pikayunan ideni hatin niratamar keneng gelang nenten pisan punika ngani deninanin kehanan penuh piduke buat keniakana sampiase ya diastun mabuat pisan kaiwanganipun ni raksasa
taler persida punika kaswe janin. Ya semasih dekaharap nirerio Wantah jar unika kaulas arsan kayuni denika sane karsayang punika lekipun raksasa Wawana temajo lapi gelang Wat daging pangandikani diaksi temajeng ring dane sang Anoman. Uduh paman sang Anomani dewa. Ilangang pesan yen barang tini dewa ni paman. Dopo sama di masih Aksama yang pesan yen yasan manirene mapas wece tekining yui raksasi ya dia pina kalau wasnio kabeh ya diastun keliwat ngeletehin pesan yen pamunyin yui raksasa paman mawelas ata angan ku kasihan ani magyang manirut ken yui raksasa sing jadul ya. Wah olas asik itu ani magyang lah jek setate melah medalem ya paman kalawan dia donani radennya tuh paman sang Anomani deh buena apa saja nyen pikenoh nyan ini ngematiang yoi raksasi paman anu kabitaman pasat dia sawireh iya raksasa madewek lu tusinglah ani madan kesaktian satru bisa anu ngasar nah yen ning ade saja musuh sanidahan ing mawi sese ya doyuk
patiano nikah dan hatiakan nah teu mare nyen patut anak ibuku paman ngematiang anak buku ieu jek lasang pesan lasang nyentuh paman sangan mana nio kunang pakonku laku dia kena nah kini nini jani ada nyen papi duduk manireni tekening paman tegesang pesan ento nyen paman sangan mana parisang rago tamu apang sideu pesanyen ben paman terus lautang nih paman jani jalan menangkil tu paman nah ajaran aku teko peranat nah dikalau ditunyen paman tangkil matur nyen paman ring ide sang ramu dewa nyen aturang nyen tekining ide gelah bakal menangkil paman kelala sumong sunga sajaya manir pedek menangkil menakin anangan idene teu kitu paman suirek subuh nyenadan mapi kulik buat ledangan nih paman nah tarawihang pawana putra diwau kadiasa punike daging bebawos ni diah situ nenten pisan tempal punika dani sangan mana rojari sirasang ragu tamu raris dani matur majeng ring ide sang Prabu Rama ken ropati sira teka dengan mungweng daging atur dani sang Anoman majeng ring ide sang Prabu Rama Ainggih ratu di Wagung ide di Wagung istri sampun pacang ngeraukin kira dua janaka temaja sira marang
ide ni dia situ jago rauh tur ngubakti majeng ringangan palunguk iratu.